Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, силер менен Валюта каналы. Бүгүн четверг 4 август. Силер менен Кадамжай шаарындагы банктагы курстар менен тааныштырам. Финка банкта доллар 83.84, евро 84.50, 85.50, рубль 1.34, 1.42. Бакай банкта доллар 83.84, рубль 1.34, 1.42. Банк компаниясында доллар 82.50, 83.50, рубль евро 84.60, 85.60, рубль 1.34, 1.42. Айыл банкта доллар 82.5, 83.5, евро 84.8, 85.8, рубль 1.33, 1.42. Капитал банкта рубль 1.34, 1.40. Бакай банкта доллар 83.84, евро 85.5, 86.5, рубль 1.34, 1.42. Керемет банкта доллар 83.84, евро 85.50, 86.50, рубль 1.34, 1.42. Эко Исламик банк доллар 82.5, 83.5, евро 83.84, рубль 1.33, 1.40. РСК банкта доллар 83.84, евро 85.50, 86.50, рубль 1.32, 1.42. Кадамжай шаарындагы экинчи Бакай банк доллар 83.84, евро 85.50, 86.50, рубль 1.34, 1.42. Мына достор, силер менен Валюта каналы болду. Каналга катталабыз, классы басабыз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңlar.